Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Lena-ke iZikwethandi TV, la siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu indaba-ke esilala nazo osukwini-ke lwanamhlanje indaba-ke ezingemnandi neze. Kubikwa ukuthi-ke ilungu eliqavile elingomunye-ke wabasunguli be-MK laphayana-ke endaweni-ke yakwaMashu eThekwini, kuthiwa-ke belihamba phambili embhikishweni ophikisana nabo kufika abangekho emthethweni. Kubikwa ukuthi-ke udutshulwe washona khona-ke namhlanje entambama kumhla ka-31 kuJulayi. Umnumzane-ke uDouglas Thusini obedume ngelikamfene, kubikwa ukuthi-ke udutshulwe wabulawa ngaphandle komuzi wakhe laphaya kwakhe section kwaMashu. Kuthiwa-ke lesigameko senzeke ebuya eNtuzuma nalapho-ke bebehambele umkhankaso wokuxosha abanikazi bey'tolo abadabuka eSomalia. Kuthiwa-ke isizathu sokuthi-ke abulawe njengamanje-ke besingakaziwa. Singasho sithi-ke naye uyilungu le-March and March, okuyiyona-ke elwisana nabantu bokufika abangekho emthethweni noma-ke abanganayo imvume yokubala eNingizimu Afrika. Kanza kwethu, like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. iZikwethandi TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.